ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze wamaze gukora subscribe hano kuri 7K TV. Nk'ibisanzwe nta kindi tuba tubazaniye uretse amakuru aba agezwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Amakuru tubazaniye uyu munsi nta yandi, ni amakuru ari kuvugwa cyane mu myidagaduro y'igihugu cy'u Rwanda, aho abahanzi babiri b'ibyamamare ndetse abahanzi bakomeye cyane bagize gutya bagatabwa muri yombi mu bihe byegeranye, ndetse bavuga ko ari n'umunsi umwe, kuko umwe yatawe mu masaha akirimo kare, undi atabwa muri yombi mu masaha amaze gukuraho. Abo bahanzi ni abandi, ni umuhanzi witwa Kanisoro ndetse n'undi witwa Ruti Joel. Kanisoro baravuga ko yatawe muri yombi kubera ikibazo cy'ubusinzi, akaba uyu musore yari atwaye imodoka ariko yasinze mu buryo bukomeye cyane, ku buryo yabuze kontorore agata umuhanda akagenda akagonga igipangu cy'umukecuru, bikaba induru ndende, umukecuru bagaserera kumvikana bikagorana, ndetse uyu mukecuru aza kwitabaza inzego z'umutekano ziraza zita uyu muhanzi muri yombi. Uwitwa Ruti Joel we biravugwa ko uyu musore yagize gutya agatwara imodoka we nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite, ariko mu makuru yandi akavuga ko nawe yaba yari yashyizemo ibindi biyobyabwenge. Ni ibintu rero bigayitse cyane, umuntu yavuga ko bigayitse nubwo bikiri kuvugwa bitaramenyekana neza, ariko aya akaba ari amakuru twikurira kuri ba nyir'ubwite, tunakomeje gukora iperereza tumenye se kuko babifungiye hehe, byaba byagenze bite, n'ibindi nkabyo ndetse n'ibyo bari butangaze. Biravugwa ko byibuze uwa mbere yazafungurwa ku munsi w'ejo, ku wa kane, ndetse undi agafungurwa ku munsi wa gatanu. Murakoze cyane rero, yari update turi kubagezaho mu makuru agezweho. Ciao ciao.